Slušalac pita da li dešavanja čuda vezanih za svete mošti ili svete ikone zavise prvenstveno od vjere onog kome se desi čudo ili od promisla Božijeg? Pa i od jednog i od drugog, ali je ipak vjera, što kaže, osnov za dešavanja onoga zašto se molimo. Dakle, vjera je ključ za rešavanja problema koji rešavamo molitvom. A sigurno da bez promisla Božijeg je nemoguće čovjeku da dobije ono što traži, bilo da je isceljenje, bilo da je napredak u duhovnom životu, bilo da je molitva za drugoga, bilo da je molitva za pokoj nečije duše. Potrebna je vjera, jer vjera je suštinska, da kažem, stvar, fundament našeg života duhovnog. Od jačine naše vjere zavisi i, kako bi rekao, zavisi i način Božji i odluke. Često ćemo čuti od duhovnika i pročitati da je Boga moguće natjerati da promijeni odluku. A da bi Bog promijenio odluku, zaista treba ne samo čvrsta i jaka vjera, nego treba i jaka molitva. Evo, opet pominjem manastir Ostrog, jer manastir Ostrog je zaista jedno čudesno mjesto gdje je Bog aktivno prisutan i gdje je molitvama svetoga Vasilija Ostroškog Bog često mijenja svoje odluke. Jer ako vam dođe neko ko je bolestan od karcinoma i ko već uzima hemoterapiju i kome ljekari ne daju više života od nekoliko mjeseca i vi ga vidite tamo i pročitate mu molitvu. I meni se evo sad desilo da je jedna žena, sam bio negdje na prethodnoj čredi, možda imao tada i pola godine, sad je žena došla, sad sam bio u oči Vaskrsa i pitala me da li je poznaje. Ja sam vidio, lik je promijenjen bio, ali vidim da poznajem, jer ljude pamtim dosta po likovima, po imenima teže. I onda mi ona rekla, znate, ja sam ona što ste čitali molitvu prije pola godine, od lupus je žena imala, rak kostiju i tako. Kaže, ja sam u međuvremenu se iscijelila. Dakle, sigurno da je njen život bio pri kraju, ali njenom tvrdom vjerom, dolaskom gore, molitvom svecu, promijenjena je Božja odluka i ona je nastavila da živi. Sad postavlja se drugo pitanje. Šta bi za tu dušu bolje bilo, to je već nešto drugo. Da li bi bilo bolje da je otputovala ili to je već nešto drugo. Ali u svakom slučaju, bez čvrste i jake vjere i jake molitve, uzdanja i također saborne molitve. Evo, recimo, bio sam također, sad je ovaj momak džudista, da li Davor ili nekako tako, Davor iz Podgorice, svi su njegovi članovi porodice non stop bili kod sveca i to je zaista rijedak primjer da vidim onako da se saborno mnogo ljudi molilo za jednog čovjeka. Pošto znam oca Dragana u Lincu, perisan je u Lincu i otac Dragan ga je tamo pričestio. Na koji način su oni prihvatili to rješenje koje im je nudila crkva da uspije da se izbori? Oni su mu zaista vratili kičmu, onu moždinu koja se prosula, sve je to urađeno kako treba, sanirani kičmeni prštenovi i oni kažu da već može polako da mrda nogama i da će vrlo brzo čovjek ustati na noge. A inače bio potpuno izgubljen slučaj. Znači, to su primjeri, jedni od mnogih primjera da čovjek zaista može svojom čvrstom vjerom da mijenja Božje odluke i može da pomaže i sebi i drugima. Normalno sa smirenjem, sa ljubavlju i sa jakom i čvrstom molitvom i uzdanjem da ono što traži da će to i dobiti.